Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. El hadis ar-rabi'u l-20. Tahrim-u zulm. Zulm aram kılıngan. An Ebi Zerrin el-Gifari radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fîme yervihi an Rabbi azze ve celle ennehu kal ya ibadi inni harramtu zulme ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharraman fela tazalamu. O pendelerim, o kuldarım, men özüme zulümdü aram kıldım. Sizlerden arаңарда da biri-biriңерге zulüm kılууну aram kıldım, biri-biriңерге zulüm kılbagıla dedi. O kuldarım, o pendelim, kullukum dalim, barıngara daş uçsaňar illa men hedeytu, bir gana men tuğra jol görsetkenler, tuğla bagyt görsetkenler gana tuğra jolda fastahduni uhdikum, menin tuğra joldu suragla, men sizlerdi tuğra jola bagışlayam dedi. Ya badi kullukum ja'in illa men at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. O kuldarım, o pendelerim, sizlerden barıňar açka, kursağı açka toygoyt. Men kursagын toygozgon adamlar gana kursağı toyot. Menden tamak açtı, menden suragla, men sizlerge tamak açtı berem dedi. O pendelerim, o kuldarım, sizlerden barıňar kiyimsizsiňer, kiyimiňer jok. Bir gana men kiyim bergen, men kiyindirgen adamlar kalgan. Kiyimdi gelap, menden kiyimdi menden suragla, men sizlerge kiyimdi berem dedi. O pendelerim, innekum tuhti'una bil-leyli ven-nahar. Sizler erteli keç edemli olasыңар, kata ketiresiňer. Pende kata ketirýär. Wa nagfiru zunuba jami'a. Men günölerden barını men geçirem dedi. Fastagfiruni agfir lekum. Menden geçirim suragla, men sizlerdi günöňerdi geçirem dedi. Ya ibadi innekum lan tablugu durri fatadurruni. Ey pendelerim, o kuldarım, sizler maga ziyan berem deseňer de ziyan bere albaýsyňar. Olan tabluğun naf'i fetenfa'un. Ma payda verim deseňer payda bere albaýsyňar. Ya ibadi law anna awwalukum ve ahirakum ve insakum ve jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. O pendelerim, megerde hazır murunkuňar, kiyinkiňer bary jin insandan bary birigi bir adamdan, bir momin musulmanın takwa adamdan yüreginde birikse mazada zalika fil müşey'an, menin mülküme baylığıma hiç kanday nerseni köýtbeyt dedi. Ya ibad law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulk shay'an. Eger adam balasının bary birikse, jindin bary birikse, en buzuky, en fajir, en buzuky, en jaman adamdın yüreginde jerge biri çoğulusup işsa, jaman buzuk bolsa maga menin mülküm bilen hiç nese azaýbayt dedi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Bir jerge toğulsa adamlardan bar bir jerge çoğulup adam balasının bar. Fas'aluni, menden suraşsa, men olardan ar birinden suraganynyň masalasını bersem, men aqasa zalik min meyinde. Mende ne iş nerse azaýbayt. İlla kema yanqusul mihyatu ila udkhilal bahr. İğne denizge monday girip çıkkan siyahtı menin mülkümden emniyet kılbayt dedi. Har birine bersem de hiç nese azaýbayt dedi. Ya ibadi innema hiye amalukum uhsiha lekum thumma ufikum iyaha. O pendilerim, o kuldarım, Allah sizlerin amallarına, Allah'ın har birini sizlerge berem. Har birine ötep berem. Faman vajada hayran felyahmadillah. Kimde kim jahşylyk tapgan bolsa, Hudaý Taala emne kılsın? Felyahmadillah, köp şükür aýtsyn. Wa man vajada gayra zalik. Aýger kimde kim anday nerseni tapmasa, jaman nerse tapsa, fela yalumanna illa nafsah. Anda özünü özü emne kılaversin dedi. Özünü özü cemelesin, özünü özü aýptasın dedi. Rawahul Muslim. Birinci, bu hadis kutsi. Biz mustalah hadisinden de götdük, hadisten de götdük. Hadis menen hadis kutsini neň negizgi aýyrmasy emnede? Negizgi aýrmalap turgan nerse hadis kutsi ne paýgambar qalallahu taala, Allah taala aýtdy dep aýtat. Ja qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ya fîme yervihi an rabbihi dep şul iki ibara menen gelet. Eň negizgi hadis menen hadis kutsini aýyrmasy uşul jerde jatat. Negizgi düşünük. Antpese hadistagi manisi kayaktan? Allah Taala'dan sözü, Peygamberimizin sözü. Al endi Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ayırmaları var. Kur'an-ı Kerim'in hadis kutsiyinin Kur'an-ı Kerim mucize, hadis kutsi mucize emes. Kur'an-ı Kerim'den ağır bir
тамгасына ондоп сооп алабыз. Hadis kutsiге андай сооп берилбейт. Намазда Кур'ан-ы Карим окулат, hadis kutsi намазда окулбайт. Даарат менен Кур'ан-ы Каримди даарат менен гана кармашыбыз керек. Hadis kutsiди дааратсыз да кармасак боло берет. Эгерде чоң даараты жок болгон болсо, анда Куранды окуганга болбойт, hadis kutsiди окуганга боло берет. Кур'ан-ы Каримди маанисин риваят кылса болбойт, hadis kutsидин маанисини риваят кылса боло берет. Туура айтасың. Кур'ан-ы Карим пайгамбарыбызга аят болуп, Жебраил алейхиссалам менен аян болуп түшкөн, hadis kutsi андай эмес. Ушундай дагы бир нече айырмалар бар. Экинчи маселе зулум. Зулумдун түрү көп. Зулум арам кылынган нерсе. Az-zulmu zulumat yawmal qiyamah. Biz бирөөгө зулум кылсаң, зулум кыямат күнү эмнеге караңгылыктарга айланат деп келет. Зулум кылсаң, zulumат yawmal qiyamah. Кыямат күнү эмнелерге айланат? Караңгылыктарга айланат. Ошондуктан пайгамбарыбыз зулумду арам кылды. Кайсыл жерде адилеттүүлүк болсо, өнүгүү болот, өсүү болот, береке болот. Ал жерде балким өтө байып кетпеши мүмкүн, бирок ошол жерде өнүгүү болот, алдыга жылуу болот. Эгерде эмне болсо, адилеттүүлүк болсо, канчалык бай бол, канчалык мартабаң бийик болсун, эгерде адилеттүүлүк болсо, жок болсо, зулум болсо, ал жерде эмне деген сөз? Кыйроо болот деген сөз. Кыйроо жакын деген сөз. Зулум көбөйгөн жерде кыйроо жакын деген сөз. Ал жер эч качан өнүкпөйт, өспөйт. Зулум көбөйгөн жерде. Зулум көбөйгөн жерде эч качан үй бүлөдө болсун, жашоодо болсун, окуу жайда болсун, мамлекетте болсун, зулум көбөйгөн жерде не кыйроонун башаты деген сөз. Алла Таала адилеттүү зат, ырайымдуу зат. Зулумду өзүн арам кылды. Пенделердин арасында дагы арам кылды. Зулум деген сөз көп нерсе бар. Зулум дегенде сөзсүз эле кол көтөрүп, денесине бир зыян келтирүү эмес. Зулум деген аркасынан гыйбат кылып койсок зулум болушу мүмкүн. Ар кимди өзүнүн ордуна койбосок зулум болушу мүмкүн. Карызыңды өз убагында төлөбөсөң зулум болушу мүмкүн. Бардык нерсени өзүнүн акысын бербесең зулум болушу мүмкүн. Эми зулум дегендин ичине көп нерсе кирет. Мазлумдун дуасы кабыл болот. Ал ким болбосун? Мазлум ким? Капыр, күнөөкөр болсо дагы мазлумдун дуасы мустажаб. Андан кийин биз бул hadis кутсийден биз баарыбыз Кудай Таалага муктаж экенибизди билип турабыз. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде бут кийимиңдин боосун болсо дагы кимден сура дейт? Алладан сура дейт. Тамагыңды, кие турган кийимиңди, баардык нерсени кимден сура? Кудайдан сура. Кудайдан сурасаң, Кудай Таала андан кийин балким кимдир бирөөлөрдү себеп кылып, аял жактан, бул жактан келе берет. Кимдир бирөөнү жүрөгүнө салып коет. Кантип келгенин өзүң билбей каласың. Аяктан келет, тияктан келет, бияктан келет. Балким сенин душманыңдын жүрөгүнө салып коюшу мүмкүн. Алып барып, ушундай нерсени берип кой деп. Ошондуктан ал ифтикар илаллах, Алла Таалага биз Алла Тааланын астында жалбарышыбыз керек, суранышыбыз керек, тиленишибиз керек.